Ibi mubona mu mashusho ni igisiga gihagaze mu ntozi nyinshi zigitondagira umubiri wose. Ibi mu maso yawe birasa n'igikorwa cy'ubwiyahuzi ku ruhande rw'iki gisiga, nyamara ku ruhande rwacyo niwitegereza neza urasanga gisa naho kibyishimiye. Cyishimiye ko intozi zigitondagira uko zishaka, yewe gifite n'amahirwe yo kuguruka kikazivamo, ariko ibi kirimo niyo mahitamo yacyo. Niba uri kureba iyi video, reka nkubaze, wigeze urumwaho n'urutozi ngo wumve uko bimera? Niba igisubizo cyawe ari uburibwe utakihanganira, ni kuki iki gisiga cyo kibyishimiye? Nguhaye ikaze, uraza gusobanukirwa. Uri kumwe nanjye Songa Miracle. Iyi ni Tamutamu Rwanda. Niba uri kuturebera kuri TikTok, kora follow niba uri mushya. Video yose y'ikiganiro urayisanga kuri YouTube Tamutamu Rwanda. Nyamuneka dutera inkunga ukora subscribe. Iyi channel ni nshyashya, akaba ari nayo tuzajya tubagezaho ibiganiro ku buryo burambuye. Bahaye ikaze. Iki gikorwa twarebaga bacyita hunting mu rurimi rw'icyongereza, bituruka ku ijambo hunt bisobanura urutozi. Noneho ijambo hunting ni igikorwa gikorwa hifashishijwe intozi. Inyoni zikora ibyo bita hunting, ni imyitwarire itangaje yagiye itera urujijo kandi igakurura abanyamwuga mu by'ubumenyi bw'inyoni, ornithologist, imyaka n'imyaka. Mu buryo bworoshye, hunting ni imyitwarire inyoni zigira yo kwiyitaho, aho zishaka udukoko cyane cyane udusimba nk'intozi, zikadukora ku mababa no ku ruhu rwazo. Ibi bikorwa bisa nk'ibidasanzwe, si ibintu byo kwikinira gusa, ni igikorwa kigambiriwe, gishobora kugira impamvu nyinshi zijyanye n'isuku no kurwanya udukoko twatera indwara ku ruhande rw'inyoni n'ibisiga. Igitekerezo cyakiriwe cyane ni uko inyoni zikoresha formic acid n'ibindi bisohorwa n'udukoko tw'intozi kugira ngo zirwanye indwara zifata amababa, utunyamaswa dutera ku mubiri, ndetse n'indwara za fungi na bacteria. Mu yandi magambo, ni nk'aho inyoni zibona insecticide cyangwa umuti wica udukoko mu mababa, zifashishije imiti karemano yo kwiyitaho no kwirinda. Hunting ikorwa mu buryo bubiri, uburyo buri active hunting na passive hunting. Hunting si igikorwa kimwe gusa, ahubwo igaragara mu buryo butandukanye. Active hunting iba igihe inyoni cyangwa ibisiga bifata intozi mu kanwa kazo ikazikoza ku mababa yayo. Iyo nyoni ishobora gukandagiraho gato kuri urwo rutozi kugira ngo rusohore imisemburo yarwo ya formic acid, bigatuma ikwirakwira neza aho igomba kugera. Ubu buryo bukorwa neza kandi bugamije ahantu runaka ku mubiri w'inyoni. Uburyo bwa kabiri ni passive hunting. Yo iba igihe inyoni ibona ahantu hari intozi nyinshi nko ku musozi wazo, aho gufata intozi mu kanwa, inyoni iryama hagati yazo igakora nk'aho iri kwiyuhagira mu mukungugu. Iyo inyoni yivurunguta mu butaka, intozi zirayitondagira zigasohora imisemburo ya formic acid. Formic acid intozi ziyikoresha nk'intwaro yo kwirwanaho. Iyo intozi zitewe n'umwanzi, zishobora gusohora imisemburo ya formic acid zibangamira cyangwa zikangiriza umwanzi wazo. Ubundi iki gikorwa twebwe tubona nko kwibabaza, inyungu za hunting ku nyoni ubundi ni izihe muri rusange? Inyungu ya mbere ni ukurwanya udukoko. Impamvu nyamukuru ituma inyoni zikora hunting ni ukugira ngo zirwanye ibyonnyi by'amababa n'utundi dukoko nka za bacteria. Utwo dusimba duto dushobora guteza impungenge, tugatera imbeho, kwangiza amababa ndetse no gukwirakwiza indwara ku nyoni. Formic acid isohorwa n'udukoko tw'intozi ishobora kwica cyangwa ikabuza utwo dukoko gukura, bigahinyona amahoro, bigatuma ingaruka zabyo zicika. Inyungu ya kabiri ni ukuruhura uruhu. Uretse kurwanya udukoko, hari igitekerezo kivuga ko hunting ifasha mu kuruhura uruhu rwababaye. Nk'uko abantu bisiga amavuta cyangwa amavuta yo kwisiga, imisemburo iva ku ntozi ishobora kugabanya igisebe no kubabara. Ibi bishobora gufasha cyane mu gihe inyoni iri gutera amababa mashya cyangwa iyo uruhu rwayumutse. Inyungu ya gatatu ni ukurwanya indwara. Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwagaragaje ko hunting ishobora no gufasha inyoni kwirinda indwara ziterwa na fungi na bacteria. Imisemburo iri muri ant cyangwa se intozi ifite ubushobozi bwo kwica cyangwa gukumira pathogens mbi. Iyo inyoni zikora hunting kenshi, zibasha gushyiraho ingabo izikingira ubwandu. Inyungu ya kane ni mu buryo bwo gukora isuku. Imwe mu myitwarire y'isuku y'inyoni ni ukubungabunga amababa yayo. Hunting ifasha inyoni kwita ku mababa yayo, ikayakuraho umwanda, ikirukana udukoko, ikayasukura neza.
Gutanga formic acid bishobora no gufasha mu kuyasukura no gukomeza amababa, bigafasha inyoni kuba ifite isuku mu mababa yayo. Ibi ni bimwe mu byo twe twabateguriye uyu munsi. Ndabashimira mwe twabanye kugera ku musozo. Ntibibagirwe kudukurikira kuri TikTok ni Tamutamu Rwanda. Twandikire muri comment ibyo twazakugezaho ubutaha. Niba uri mushya kuri iyi YouTube channel yacu Tamutamu Rwanda, ntugende udakoze subscribe. Nge mwari muri kumwe ni Songa Miracle. Iyi ni Tamutamu Rwanda. Mugire ibihe byiza.